Tribunal Constitucional wasi riksirusqa mana hanhaylla hampikunata juzganmanta VIH unquywan ñakariq runaman. Paysi chaskin terapia antirretroviral de gran actividad targa nisqata. Rebarleatigi Martins salud hampina wasimanta chaskin. Chaysi kamaykachin uthayman churananpaq hinallataq emergencia sanitaria nisqanchik pachapi ima kamachikuykunatataq hispichirqaku hampikunata kay runaman churanankupaq. Expediente 0298-2020 PATC Yupaywan Sentencia 694-2021 nisqantakama hispiykachin amparo hatipay mañakusqanta JEPV hallariynin sutiyu. Paysi mana hampinkunata chaskisqachu chunka kimsa hinallataq chunka iskay punchawkunapi. Chaynapi saludpaq derechun kasqanta usuchichkanku. Chaynallataq nin salud chaskinapaq derechuqa allin yanapakuy chaskinam. Hanhaylla ama llumpayta suyachispa, ama suchuchispa, ama usuchispa, hinallataq kikin runa anchuykunan hinaspa qullqinpas allin chaninchasqa kanan.